Pinia berta nang paklang pon pe prang kardong karbiang long. Tiken news kela arada tumaphan nili berta thanbang phi rupchili kro pipensi a berta nang paklang pon po. Pini pherang ke pen ang palle berta arjupon pe mesina. Karbi Anglong Deputy Commissioner Asai Hem along Parthana Scheme Chekeron Difu Deputy Commissioner Asai Hem along Difu LA Lapen Hawar Kehat LA Angkang Kedam tang Corona Awarahut Apran Kedam Joy Ahema Sormate Achor Covid video atuma phan tangka Lakni Rasuri Pholapen Hem Ihu Malong pen Ingnut Apran Kedam Joy aphan tangka Lak AC Chekeron pon Laso Achek Bangsir Kep atuma phan Pajir pon Laso Chekeron pon along Aluhi Manpen MLA Bida Singing Leng MLA Dorsing Ronghang Lapen DC atum chetong dun Laso Eskemalong non amen kaviatum aphan an Puthot amen thapon si pipajir pon po pusi Hawar Kehat MLA Dorsing Ronghang Ningje pon News Text Report TK News Karbi Anglong arlo kedam tang mate non ta dubom lang Covid pandemic labang so long pen apran kedam abang putum phan sorkar men kerap labang so tangka keron pon siladak pini ala pini apinan thilot labang so covid video labang so bangke 2,50,000 lapen te Prathana asuni tamane hemang bong pen inun bak thidun lot labuso ang bong pute prathana labang so asuni pen labang so scheme pen bangke lakisi si la hinni a scheme pen ta pinidak tangkaron pon kadowe bang sirke bang phu ban ron pon lo sila bang sirke bang phu atum si kijut kalila kele tang an pen record kele tang an pen labang so check ka prepare tang an ang bong si labang so scheme tangka nang lelo la pen ron pon bom lo pen te mane jong si la zo record pati kele le dolang padame itung pale nang po pen de sarkar hin pen labang so record kedo tangan bang kenang pothai pom po space wise asinon mo pitaron pon thuela asinon na porhut pirthe dang labang so kisung hut itum asam sarkar along la penda Karbi Anglong sarkar mate asam sarkar hin pentame kisung ni putuman kerap wir dun thek labang so kamatha labang so ning kebe non asam sarkar along chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma aphan chorore une selang le phan choro nai pen kewang yar ni tame alangli la puson kidu kelak tumphan kiso kiune ki phot kisung dong phan bang tapon thekwer ji phan bang arnam thengno hirjome hangsi neli lansi pini labang so ice cream kelap Pini Volongkoma ji Karbi Club Asai Hemalong Assam Saito Sobha Tumpen Executive Meeting Pedopon Labangso Amai Along Assam Saito Sobha Mai Phupensi Mai Chari Ponlo Lapen Aluhi Sarpo Amanpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MLA Bida Singing Leng Lametpo Rongbong Terang Lapen Penang An Akit Hikidingatum Chetongdut Cerap itu nilai itu sendiri.
so mai long chunuri lo ile tu malam tamni tu malam maki itu thang jubat pir the long pache thang kubji aphan okhom hai to hoba tumta nang cherap chetu nitum karbi tumta chokli makhai methangi pendan support do methangi lami kido thang jubat do asi methanga dhoro hai ta hai to hoba tumta nang cherap tum karbi lamda namai pir the long kubji aphan pir the hi long okhom hai to hoba tumta cherap chetu nang News pen pinya berta, puan si kangton ponlo, kardon.